Memo akwaba deba GCN page so midi ede adwa search. Mesro subscribe to my channel. Faunsa mi abe on so ubeya notification. And some ekoso abia ubenye bi etie anase ubenye bi ahwe. So for my pep donko or your Facebook blogger or your Ghana ni body share tia brochiri. Na ni Facebook do ne so nyasem ketwa kra on ko ho kra. Na or the secret be about Afia Schwar and Afia so delay Dolores Frimpong Manson. I'll host the program about to delay. Ye name say delay na Afia Schwar no mo ye close pa. Na yenim de ba yo mo entem tete na no na sof mame pep donko e kire se. Yem bi se Afia Schwar na delay. Obema ben na omo ekwo ho anase bemma benti na Afia Schwar na delay omo ani enye nan ade bia ntokwa no yembisa obemba kro na obobi eti se honorable Kennedy e Japan ni din enti na Afia Schwar na delay de bia omo ekono yembisa omo reason why no we na osanso e kire se yensanso bi se Afia Schwar se ekro no course okwo ne mantafo boys too no e ba ne sei na odwane anadwo I want to make enko back to a chronic subiero. Nina asema esese ebisa Afia Schwar na asem sebepa. Na the enti asof mame pep donko sa secret we na aba out ne say. Mame ngege na okonfo agrada na omo ya yonkofo pa as usual Ghana ha no me de. Chese onye obi amfa damfo. Emre ko na sembi ba muntema kakra bia na ntokwa aye hewo social media. Moya public figures in Kwandia and the moon semi na beba begu abonten. Na sof mame pep donko na mame agrada omo enye ntoka kakra. No mo issues no e de ensem bebre aba. A Vivian Joe ni din abepiem. According to mame friend say sorry. According to agrada no o kire say mame ngege 2020 abra ye campaign na yakwakoto aba no. You say mame ngege campaign de Emma NDC for. Now we were thinking say e bi on Afia Schwar enye na Afia Schwar wa kwa MPP nti e na oye campaign de ama NDC for but na enti sa agrada kire say enam Vivian Joe ne so na mame ngege enya contract e wo NDC mu a enam so a oye campaign de Emma no. Na secret bebre wo ho no ma say mame agrada kire say o de ba out a enya sem papa kra emfe ma Vivian Joe. Na okanya akoka se Vivian Joe na obo mame ngege pa se ondi Afia Schwar atem ene se beka Afia Schwar na mame ngege omo to kwa ba social media de yansem keto akra forth and back sa we trouble we na we trouble we a nyame adom eso etwa na so kwa ntwa nwie because mame ngege no de bia oya Afia Schwar na eno na mame agrada ekire se eye Vivian Joe na okobo friends ngege epa se ondi Afia Schwar atem na Afia Schwar ate asem no e no se Vivian Joe de ebe de ye woso a ehene ha onam he se okwakobo me ho pa na me ade na mayew na wo Vivian Joe kra wo ba na wa wo no ene nsem bebre ne ba boy na wa wo no ono obi ne ku na we obi ne ku papa no fitakwa ene ensem bebre ensem hunya ene Afia Schwar ya Vivian Joe papa pa enya asem keto akra na eno na sof mame pep donko aba out o kire se oyobi o pe Vivian Joe na sem papa enti se Afia Schwar Vivian Joe enya wo hwe uni evidence bia ya agrada no ne ngege ku na wakoka na sem na se obeya Vivian Joe dia ene na de ebe wo so a na eno na sof mame pep donko de Vivian Joe Afia Schwar atena na Facebook page so etwa na da papa enya asem keto akra na ne nsem a oka na o chese wo Afia Schwar wo be ya Vivian Joe so ne obi ne ku akwakowo na wo hu nsem bebre no Ghana fo ye ni nsem bebre na ya na ye pese ye beka ye bi se Afia Schwar se ba ne sen no ne delay omonye e obemma hunti e na omonya chese de bi omo akwa no na do fo ye ntie ensem a so for me pep donko na nkasa e de etudwa na why you just all be fight am agrada the sister gina you na mo obi odi be kwa agrada ho bia no manisa no ana woni mo why you want to be fight Vivian Joe na wodi wani besi ne so no ma men kan sem bi nchom be ka won sem miensa pe na wo se wo twan am agrada ye investigation awie na wo wie investigation a
Afina only Vivian J be boy so Ghana eh. Ye ka Ghana celebrate am respect wo mo pa. Number 1, Nana Mama Brown. Number 2, Vivian Gel. Number 3, Emilia Bole. Number 4, Geba Kubiso Kahon. Nanim fefe bi ne so akwaji Emilia Brobe ekuna se ne you know. Che empanifo ne de me do magu nchen chewa mo ne mesesi edumo no. So what ase. Nana ma no ye mesesi edumo type but je say waye no ho abre wa boga ntin me de be fra mo yongo no. Enti me pese me ka kire wo se nan ayi Afia Schwar we de me no mienu nyina ye gina 1k. Eti se wakwa di agrada ho no aye ho se wo ye Madam Trump ya mamenka secret bi njiro agrada ye honhom adwuma mso me honhom adwuma eti se bia wo niema bia wo ye de bia wo bo nti na wani akoda ho na wo di me kana wo kwasha ne side de sister wo baji wani so wo menzem o me na me pe wasam me be betray wo be ye onwanwa wonte me nka on wonte se efre me ngege wonte me se me new name aba na efre me ngege won me be betray wo ye mbehye wo ye mbehye ma wabo nsem ama me hwe ma me nka won nsem so wadwe ye o se nsem nni wo ho a wa ye ho na Vivian J kunu wai Vivian J be ma wo takwa o me kan kire he ekuro na wote so no Afia Schwar ekuro na wote so na anadwo bredi ne si wo ne papa ne ntem ye wotam nkwala mienu wanfo mu mpa mfuru prey esansa wo de wo mfuru prey anke be seize wo passport wanfo mu mpa mfuru prey na ado mo nam fom na ado mo ba Ghana minim san kran ko mo da so kita passport mpo sa ekuro na de ne si wo ne papa ne ntem a wo dwane kora wantimi ankra kurum hofo e de ne si that night no what happened the man died hey sister mpen kwase asem so wo free say wo won sem na wo begu amanfo anim asemfo asem kronko Vivian J so wakodi ne nkomo yengege no ne nkodi nkomo eti sa agrada be han wa me so Vivian J wa han me ena me so de so onim se me nje bribe me nyo mo ya me maduane di o he ma me ka sem ba konchero me mpe di la asem na me mpe wo na me pe wasem but asem we de wo to wonom no me favorite ye wo ene de be I'm 16 years eti na mumio no asem ba ye pashe so man ka bi no mafman wantum na se wo shift akwa agrada aside sister obaji wani so wo mensemo me si krona na wo so unim kura na wo so krona na wo so de na si na dwobra na dwobre enkwala nketenkete wotam wo mo a sister wo ya transit sa de nkura ne fa from di bedru Ghana sikanti wani brisika ma waye wani wo so obi afa wo si Vivian J ese China abrewa na India abrewa na sister wo said e Afia Schwar me bisa wo what do you lack wo said e Afia Schwar wo said e me bisa wo said e woni me wo say on woni me wo say ene dani du na me ne wo be start ya me so me twen sa agrada be ye investigation kuro be wie no the details ni nyina be ma wo because agrada na be bie na no aka asem won sa ka wodi no hello oh en fami enum meja why I oh ade amempe no mo frem sa na na mbedum meja agrada na akoka na asem unyenya evidence but enam so support agrada the Afia Schwar baby akon de woto wo sister me be you defi ma men kan secret ba ko bi so san kire because wo ye honhom adwuma kai se me so me ye honhom adwuma enti wo dua bona fe na wo be yiri dua bono na wo boni yie wate every minute na wo bodua na sister abobonua afi na wo be bodua ni yie ma men kan secret bi nkire wo e die ne si wo ne de be delay ntem e die member mienu bi na mo ko crash ho a the third one yeah papa Canada Japan ne si ya pa ya wo ya pa ma wuti uni Canada Japan nim fa hansi ha sister ya twen agrada ye investigation ni wie na so wo be so de be Vivian J mu a me so meba ha esanso ye honhom ni penti ne de ne wa me so me de ne Vivian J etu de ye start na Ghana for ombete ye nka wo stadium Ghana for ombetwa ticket abehwe ye Afia Schwar Ghana for betwa ticket aba behwe ye mame kazem ba konchero mami kasem ba konjiro sister nfa nkwasi asem ma ha Vivian J wanya wo hwe wono na akodi ni nkomo na sa aba fire wode wo kwai
ejeti no okoton wa man ai won se ye wasem bi wo hono mu a na ye di nkomo na se ba mu a na bi oni nipa na eka na se bi a wo ho asem kora ba mu a e bi kora wate se wo ne wo ko e bi kora wate se wo no odi watem na bi a wo ka kora no oh Afia Schwar de ja na asem Afia Schwar de se yemfa na asem nya asem Afia Schwar enti chinchina wasom twan na twan ne tie audio no na wotie audio ni wie na yampa so odu oti ka ba na ho kire bolega na oti me kire obi se obi mra je ne ba obi mra na kwacha ne ba papa dia sister wo ye betimi a kire wase o Afia Schwar ana wonnim se mesum ye honhom adwuma na sa agrada ndo no na dua ba atoro na honhom adwa ne agya no nti wo de amanfo no mu asem ne kasa na meso de meye fi honhom wi ase na onyame mama hode na maka kire na me wi a ma kire wo de ye so se me boa sister jankwase asem no ena bodani na sister bodani na okoma na aduane no no wanyem bodani na okoma na aduane no na wanyem se bodani no asa oyare asa wonyare ne ba no wo ye mo de na fai mo de akwara na fai Afia Schwar sister ne wo ye no mo de akwara na fai wo tetena kan wo ba na wakwa adoche no ana mo de no kwachi duo nsom ana he na de no ko mo de na fai okay ye ntwen agrada ye investigation we said ye wo kana na wo so Vivian je mu a na me soma so mu wate na me soma so mu sister enye da bia na wo betena na wona na ma e be surprise wo metete wa homa nyina wo honhom si atam na wo betofom si ye team ni amesa do watofom si ye team entu de Afia Schwar nsore entie Vivian je ni ye beku de be koso Ghana me ka wo de Afia Schwar na bom si apam Vivian je don't come out to speak when wo kwadi wo nkomo so no dan eyi na Afia Schwar no wo mo no mu di agoro no mo bo ho pa so mo mra no medu atem no agrada Tracy Buache ho ahwan mo ka he omo ye wo enemies eti so mo no wagina so eno so wo be fire wo de a ene sister why do you say Vivian J don't have someone I'm here for Vivian J because baby wo